Reka nkwiye ikaze hano rero kuri iyi cano yacu, aho tugenda tuguhereza imari zitandukanye ziri ahantu heza. Rero iyi mari iri hano mu murenge wa Bumbogo, mu kagari ka Nyagasozi, mu mudugudu wa Mpabwa. Rero aha hantu murabona ni ahantu harimo inzu, ni ikibanza kirimo inzu. Dukomeza kubabwira yuko bitewe n'uko kubaka kuri iki gihe bigenda bihenda, niyo mpamvu tugerageza tukabazanira imari noneho z'ibibanza zubatse. Murabona aha hantu harubatse, harimo iyi nzu, hahagaze miliyoni 3,800,000. Murabona ni ahantu heza hatuwe kandi heza rwose, muri karitsiye nziza. Ku cyitwa taransiporo, moto iraza ikaguparika hano neza iwawe. Reka nkwereke rero n'amanegisi ahari, amanegisi iyi nzu ifite. Murabona ibi ni ibikoni, pariseriyo, n'aha ngaha harimo n'iyi nzu irimo pariseriyo. Ni ukugera hepfo gatoya, ni ukugera hepfo. Reka tubereke n'amazu agiye arimo. Murabona iyi n'indi miryango irimo yaho. Ni ahantu ushobora kuza ukishyura ibintu bikagenda neza cyane. Urabona ikata munsi y'urugo hariho agapariseri. Ni ahantu heza rwose ushobora kuza ukishyura miliyoni 3,800,000 ugatangira no gukodesha abantu. Murabona rwose karitsiye nziza kandi iranatuwe. Ni ahantu heza cyane ushobora kuza ukishyura ibintu bikakugendekera neza cyane. Reka tuzamuke gatoya rero. Urabona ko ibinyabiziga bihagenda nta ribi. Aba ni abaturanyi. Ni ahantu ushobora kugura ukahishimira. Tubabwira yuko tugenda tubazanira imari nziza ziherereye ahantu heza, kandi za makeya cyane, zigurishwa makeya. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza. Izi nizo mari twaberekaga ziri aha hantu.